باش خوندکارین هیجا ایرو وانه عمل سر هلبستوان هیجا و نافدار فقه طیران شخوا ده وانه عمل بورید ما هلبستوان خوا یه کلاسیک ملای جزیری ناس کر ایرو امی هلبستوان خوا یه نافدار فقه طیران ناس بکر و جوان کلو دردان اویندار و دلدار نافدار یه بناو فقه طیران اف هلبستوان و جوان فقه طیرا یک جه هلبستوان کلاسیک یه دما کلاسیک شخوا دوانه یا درباس بوی دم گوت فقه طیرا و ملای جزیری همدمی هفن به هفر جیان نخو هر دو جه اکل و دبستانا و جهی یا کلاسیزم دوی دمی ده جیانا و هلبستی خوا به اکولا کلاسیک نفسان نبری بازا کلاسیک فقه طیران ناسناوی وینایه فقه طیران ناسناوی نناوینی رسن ناوی رسن محمد لی ناسناوی وینا فقه طیران مگو بناوی فقه تین ناسکرن ملا سیدا جبرگو بولا اسلامی باندور بونه او خوندنا وانا یا سرطایی دگش دبستانی اولی بون جبروی که اب ناولوهان هاتن کرن ناوی رسن محمد ده سالا 1549 ده لگنده وارزوره جدایک بویا لمکسه جدایک بویا و ده سالا 1631 ده لی شاندیسه کوچا داوی کریه نخواه ده سالا 1549 ده جدایک بویا لمکسه و لی شاندیسه سالا 1631 ده کوچا داوی کریه الویده که مگو گلک ناسناوی وینا هنه فقه طیرا میموه میرمحه مکسی اوانا همه ناسناوی وینانه ناوی خواه یه رسن ده هلبستی خواه ده بکار نتانین گلکی وان ناسناوی خواه بکار تانین نرینن گو هاتنن دیار کرن جبو ناسناوی وی یه فقه طیران چما ناوی کرن فقه طیران مگو ناوی رسن محمد لی ناوی فقه طیران لی هاتی کرن ده نرین دوی درباری ده هاتنن دیار کرن نرینا یکی دبیجه جبرگو بزمانی بالنده آنزانی بو بزمانی طیرکا جبروی یکی ناوی کرن فقه طیرا بزمانی وازانی بو نرینا دنجی دبیجه جبرگو مشاوی بلز بو زود مشیا وقت طیرکا جبروی یکی ناوی کرن فقه طیرا اف هر دو نرینجی ده دربار ناسناوین هاتنن دیار کرن لویده که مگو ناسناوی سینن میموه میرمحه و مکسی اف ناسناوی خوشی ده هلبستی خود بکار آنین الویده که دبیجه فقید دستانا خواه یا شیخ سنانی ده وها دبیجه شخواه ده برهم کوی یا نافدار هیه یا شیخ سنانی بوی اویندار شیخ سنانی او اوینا خواه حسکرنا خواه نی راست شیخ سنانی رگش دیار کریه ده هلبستی خود بکار آنین الویده که دبیجه حسکرناوی یا خداناسیش خوشی دیار دکت هلبستی خوده ویده که دبی لومی و موهی سحت عشقی ده صد و سالا سهی مکسی جوی می مستحی تحویل دکت حکایتی مکسی عشقی سحتیا او قول بشیخ و نهتیا حال خواه تیده گهتیا جغین لام حجرانی الوی هلبستی دبیجه چه؟ دبیجه از سحتمم جه في عشقا قو خدا ناسیه قول مخستیش خواهم دبیجن عشقا ویده میگش عشقا خدا ناسیه بو عشقا خدا بو اولی بو دبیجه مکسی جمی مستحیه جوی سرخوشی خواه از گلکی بفدیمم و از شرمم سرشی خود چون چه هنگی ایشا عشقی لی خستی دبیجه اف عشقامه و اف سرخوشیامه جیانامه گش کریه گوهرتی کریه حکایت کده کریه چیروک کده خو جیانام نولوی لی جوی سرخوشیا خو جیانام بوی جیان کده بوی چیروک کده امله جیانامینی آگو از خو ناستکم رفتاری وی او دانوستندناوی گش هاتی گوهرتن اجبر وی عشقا خدا دبیجه مکسیج عشقی سحتیا او قول بشیخ و نهتیا
اف حسکرنا خو بشیخ سنانی رجی دایه دیار کرن گوتی اف حسکرنا خو گشت هلبستا گوجر دنویسن دستانا خود گشت دیار کری تیده حال خو تیده گهتیه دوی دستانه دجی حال خو گشت تیده دیار کری گوتی چه عشق چاوا لی خستی و حالی وی بویه و روشاوینا چاوا بویه ده وی دستانه ده دیار کریه جغی نولام حجرته اف جیانا me و حالê me giş bu her tiyê kiriye çîrokeke din ez ne wisa miş xor dibêjim. Me got navê wî yê resin Muhammed e ev navê xwe di hin helbestê xwe de bikar anîn lê piraniya xwe nasnavê xwe bikar danîn. Li vê dekê de vê helbesta xwe de mînaka helbesta wî ya gunavê Muhammed bikar anîya ji xwe di waneya me yî derbasbûyî de jî me اف هلبست خونت فقي طيرا قولم جي دستي غاران باسمي محمد نافم لفيدك دبي نافي من محمدة بالبلم دقول زاران جا اشقي لو زربافم درمزا مهري داران تروجي از حتافم شخوا اف هلبست اخوا اف قوتو بيجا نابراوي وملدي الملاي جزيري لفيدك دبيجي از قلبوم دناف واستريان ده ونافي من محمد بو ليه و از وکی بلبل بوم ده وان دارستانان ده و لسر واگولا لی عشقی لمخست چیروکا مگش گوهرد از بوم وکا رفتاری مگش بو و دانستندنام بو یکی وک زرباف درمزا مهرداران تروجی از هتاف دوی دارستانی و وی جیانی حمیده تروکی اجی تیریجی روژیم مگو ملای جزیری و فقی طیرا همدمی هفبون به هفره گوتو بیش کرن دوانه یا درباس بوی دیجی ما اف گوتو بیش جوار دیار کر امی دیسه دوی وانه دیجی دوباره کرن فقی طیرا و ملای جزیری امی دیسه جوار دیار بکن و هنه کی شیروه بکن فقی دبی چه؟ دبی برینداری عشقی ما دورم جسها بهان دزانن مداحی کیما 1001 و سهان سناخواني مليمة لهمو أردو جيهان دبيجي از بريندارم از بإيش ودردم جبر چه جبر في عشقة إلهي دبيجي دزانن مداحي كيمة دتمني خو حميدة صالي خود فرد ديار دكت بي دجيانا مو تمني محميدة از منظانن بي از بسني كيد دم دهالبستي خود جيانا خود از سناخواني مليمة دهمو عرضو جيهاند ملچ لیودگرینه دبی هندی گو دگازهم دکیشم صبر و غیره شبهت جنگ و جهم هلاکن جه درباتیره سناخوان فقهم ایروکا دجزیره دبی جه و گوته پس نمیده لحمو عردو جیهان ایمجی دجزیره بغطان حمیده از سناخوانی تمه و پسندانی تمه دبي أجي جفي عشقة قلت دبي جي أز نت حالي دمز برينداري في عشقة إلهيمة أجي بريندار و جبر في عشقي أف عشقة قول مخستي أز بموك أو طنبور أو تيلي طنبوري دما قو أو تيري قولي دخن و جان دد ليوانا دي وي تيرهاني أجي جبر في عشقي أز بموك وي تيلي طنبوري واو أوازا قوشي دردكف لبيدا كيما قود صالة 1601 ده كوچا داوي كريين لي شانديسي لبيدا كي دبيجن قل هنگي وي بيروز ديتن غورستانا وي كرين وكا زيارتك وكا زيارتك ليفت غريان شخور حرتم دچونز وك سردان گهكا بيروز ديتن وك زيارتك ليفت غريان شخور دما درن سر زيارت شخور دعات كن خداوين وا قال لي وینا وی دمی فقی طیرا اف گورستاناوی وک سردانگه که پیروز دیدید قالك برهمين نافدار فقی طیران لبی خواهشتن و نویساندن برهمی ویناجی افن دیوانا هلبستان دیوانا زنبیل فروش دستانا برسیس عابد دستانا شیخ سنانی دستانا خان دمدم دستانا قول حسب رش برهماوية حري نافدار و گرینگ الجم فقی طیرا دستانا شیخ سنانی مگو اوینا خواه گشته دیار کر و عشقا
خوداناسیه تید دیار کرو گوچاوا کریجه دستانا شیخ سنانی جه 362 مالکان پیک هاتبون او مالکی وینا ریبازا گو نویساندی مالکی چارک بو یعنی ده هلبست خود هاوها بکارتانی ده مالکی خود هر 4 خیزک جوداد نویساندن ده چو 4 خیزکی ده بهفدورت نویساندن جه 360 و ده مالکین چارینه بکار هاتن لویده که ده دستانی ده شیخ سنانی مگو جیانا خواه یا راست اوینا خواه و دلداریا خواه یا راست بکارتانی مجاراوی گشت سر چه بو؟ دستانا شیخ سنانی سر حسکرن و اوینداریاوی یا رسن و یا هری راست فقه طیران مروفه کی پاک بو و دل پاقش بو دخواست دما گو بجی لکیش آدورا گو دخواست گو بجی لویده که ته بیدادی او بیمافی تنبه جه آلیه گلد ندخواست کس دست هلداری سروی گلی گو بوار جیانا خواه بردوام دکر ببه جبروه که هر دم لجهه پاقش دگریا لجهه گو وکهوی تیده بو و دست هلداری تیده تنبو دبیجن فقه طیران هلبستوانه کی گلیری بو به زمان گل دنویسان تجاری نیزی کی بگو آغا نبو به زمان وان ند نویسان هن هلبستوان هن و جوان هن تمی هلبستاش کر دبیجن جه بگاو آغا و میرار دبیجن جه وقادا جور لی اوایا هلبسته گلیری بو تمی به زمان گل دنویسان جبر ویه که گلی گو به پیر جیان دکرن هر تم جه حز دکرن و جه هلبستی وی به حسانی تیدکشتن چما جبرگو بزمانی وی گلی بخوبو نه بزمانی کوچ و بگاو آغاب فقه طیران یک جه فیلسوف آیجی فیلسوف فلسفه خوشی بکار آنی ده هلبستی خوده جبر وی که فلسفه خود ده هلبستا خونی یا بناوه آف و آف بکار آنیه وقت تو بیشه که نافبرا خوال سر آوه رونشتی و هلبستا خواه دبیشه وقت تو بیشه که نافبرا وی آوه گل سر رونشتی دبیشه خود شبینه بوی پیل و او بلزیا وی آوه گو الهفدود کد گو چاوا تجی به ایش و کلو درده وکا من حتات بفیلزی او پیلیتا ولوتین دناوی آفیده امی هلبستاوی بخوینن و شیروه بکن مگو او هلبستاوی وگو تو بیجه که دناو برا وی او آفیده یل سر خوزای نویساندی بری آنا جیش خو مگو هلبسته ما باندورا در دورا وال واجبه دمالته دو خوزای ده هلبسته که بنیفسین هلبت پیوین گریدای خوزای وی ده هلبسته تده دیار بی دما تتشار ده هلبسته که بنیفسین پیوی تنی دوی هلبسته گش گریدای شرن و پفچونین جبر وی که وینال سر آوی اف هلبستا خواه نویساندیه پیدی وی گریدای خوزا و آوین هلبستا هی آو و آف ای آو و آف ای آو و آف ما تو به عشق و محبته موجو پیلان طاوی بلاف بی سکان و بی رحته بی دف و قیل و پال ببیش هیدی بلفظه حال ببیش برميم وهي ودال ببيج شرح وبيانا قاغتي او رنگ دبيت آفا زلال بهرين لمن چند مه وصال قد كس نكر افرنگ سؤال حطا قهام في ساعتي كتبوم دكنزا قدمي باغوي جأشقا آدمي آنین کار عالمی ظاهر کر لوی صورتی ام بین شیرو فکرناوی مالک ای آف و آف ای آف و آف ما تو بعشق و محبتی موجو پیلان طاوی بلاف بی سکان و بی رحتی شخواه مگو دمال سر آوی رو نشتیه وی هلبستا خواه داوی سر آوی بکارتینه لیوی آوی روشا خودی دیار دکه دما دبی آف یعنی روشا خواه داوی سر آوی لی دبی توشی جه آور دبی جه بی توشی جه ایش و دردان بی سکن و بی هدان اف موجو پیلین ته دما تداوی جه توشی یک زانه پیت جی بی سکان و بی هدان
وهلبت إيشاته ودردته هيا قو تجي وكمة بسكان وبهدانه خود شبين بروش وحالة وآفي مالكا دوين دبيجي بدفو قيل وبال ببيج هيدي بلفظ حال ببيج برميم وهي ودال ببيج شرح وبيانا قاغته دبيجي تبي دف وتبي قيل وقال يعني دفيتتنا دفي آويتنا قاغتا ويتنا بيانا ويتنا قبني بسيني يانجي بينوساوي لي دبيجي بوا بيليتا وموجيتا وبسكان وهداناتا وقوتي شرح وبيان جمردك وراس راس جمردني بسيني وإيش ودردا خوا جمر ديار دك السر قاغته ويتشبينه آوي دشبينه بمروفكي گو چاوا بپینوس و قاغته بکارتینه و به ایشا خو تید نیوسینه آسسیا دبیجه او رنگ دبیت آوا زلال بهرین لمن چند مهو صال قد کس نکر افرنگ سؤال حتى قهام في ساعتي دبيجي اف ايش ودردا قو مكشانت بتنا سري خوا دجيانا خوا حميدة حياز قيام في ساعتي من كسل دردورا خوا نديت قو في حالة ما برس بك يانجي بي چمات في ايشي دكشينه توجي عين وكا منا ومينا منا تفي ايشي دكشينه وكسجي هاي كسيجي شتا نينا لي او چما بروشا آفي بي هستيار جبرگو خواه دشبين بويا آفي جبر ويكي بي هستيار مالكا داويد بيجي كتبو مدكنزا قدمي باغوي جا أشقى آدمي آنينا كاري عالمي ظاهر كر لفي سورتي دي بيجي خدا اف دنيا قش جبو تشيكر جبو سدمكي قو دما آدم وحوا دا خست عرضي اف دنيا واف عالم قش جبو آدم تشيكر تمام دما دا خست عرضي اف دنيا تنبو دما آدم دا خست عرضي وحوا جبر فيك اف دنيا جوي عشقي اف دنيا قش يبو اي مجي اف كلو دردا مقش جا عشقا خداي واف ايشا قو از دكشين ما قو هلبستاوي هاي آف وآف باوايكي فلسفي هاتي قوتن قوتو بيج نافبرا خواه وآفي دكريه مجاراوي يا سركة نافروكاوي لسر چيه لسر او ايشو درده قو دكشينه جا عشقا خداناسيه روشا خواه وحالي خواه دشبينه بوي ايشا بو آفي آف دكشينه بوي موجو بيلين آفي درباسی پرسی خونی نرخاندنی بن شخو مگو برهماوی یا هری نافدار دستانا شیخ سنانی و دستانا خوده چه دیار دک جمره دیار دک به او ایشا گو دکشینه حسکرنا خو اوینا خوده ورده دیار دک اوین و دلداری آوا گسر چه بو گسر خدا ناسیه بو گریدای اولی بو پرسی نرخاندنی دبیجن آیه که فقیت ایران لچند بستانا خوندیه وان ديار بك فقيت ايران لقلق دبستانا خونديش خو مگو هلبستوان دگره لجهكي ناسكنه جبوغو باندوري ايغو دردورا وينالي بكن اوجي باندوري الكسي هلبستواني گو بوار رودنين يانجي بوار تخوينن بكن لا بدليسي خونديه ولا جزيرة بوطان لدبستانا صورشي خونديه اغو ملاي جزيري تيدبو وبشترا لنافچيا فينيك ويجي خونديه چما قل جفقيت ايران هز ذكر وهلبس تنوي زو بزو ازبر ذكر چما قل جي حز ذكر اجبرگو تجاري بزماني بقو اغان ننفساندن هلبس ليه تمي القاضة قل يريد نفسان بزماني قل يريد بزماني كي حساني وقل جي سود ذكرت وج هلبس تيوي تيدقهشتن اجبر فيكي قل جي حز ذكر دنرينا تدا دستانا كلها دمدم يكجي برهمينوي يه نافدار دستانا خاني دمدمه دبي دستانا كلها دمدمه چش مرا ديار دكا سي خالي سيركج مالفيدا كيدانين دبي سربا حرسي خالا باخذن وشيرو بكن ديرو كاوي لكولين بكا شخواف جي سر لكولين ادمينه ديرو كاوي لكولين بكا كلها دمدمه دصالا دنافبرا صالين 1600 وحيشتان حتى 1600 و
çaran de li Urmiye li Rojhilatê Kurdistanê ev keleha hanî. Li wê dekê ev divê demê de divê dîrokê de ev şerrê got divê kelehê çêbû divê demê de bû. Pêşengên berxwedana wê kî bû? Mîrxan bû. Pêşengê wê Mîrxan bû ji xwe Osmaniya desthiledariyê li ser vê kelehê kiriye ji bo ku wan vê kelehê bike radestî xwe bike û bibişxware. Mîrxan jî berxwedanek bê hembal wê dekê kar anî dixwestin vê dekê divê perçeyekî ji destana keleha dimdimê bi hevalên xwe re parve bikin û rave bikin. Dibêje Abbas el Sefewî ev keleh dagir kir. Çima? Xelkê kelehê ticarî net pişirandin desthiledaran siyaseta desthiledaran û birçîbûnê. Ev yek net pişirandin ji ber vê yekê tolhindan û serhildan kar anîn û şert navbera wa diçêbû gelek ji xelkê wê kelehê koçber bûn ji hêla Osmaniyan ve koçberî wê kelehê bûn û dixwestin Osmanî dixwestin ku wê kelehê dagir bikin. Spas ji we re heta waneyeke de hûn bimînin xêr û xweşiyet.